su na ba ko de onsre na me kwa me su nipa kwa nipa be minimum hwe na menya sada bisika me de ko mu an se Charles ma ba cha me che musika ayi ne ba no ba first one na second one so na me tu kwa be de ka ani sika ja se wa ba omfa no na me ko ye na ye ko ayi yesu no minu am na ye adwuma be omuso ba be 15 to 20 years pen na wo wuda ho na me wo krum ha ana kwa mi ko ayi be mi nsa okumase ana ye de fa ne ho no pa no ko hwe nanim ya de na mi ntimi ka se sabio entokwa ba che ntimi me nko na me go show last respect man no na me bonsa eno ano no me ho e wase mu ani me ko tuasika na me ko tuasika dan san ka ni nka me kura ka ba bo me muso se ka lumba kwa nko ba bi kumi because won ka hwe nteme oni mi oba bia ho nkomo ada na me asama ba na ka ayi nka me wo chance nka me kana nka mitimi ka me ne ya me nka kan bom na me de me ma ho ode ko ta ba ko achi e de mfa so de menya enye se omu bi e minua ana se omu bi e efi sabio efi mikrom kura se ebi nko we de ofi amwasa se ofi ha na me support ko ta ba ko achi se yen kan tia ba ko na nka yakopɔ kura nko mpa ne hyeme enti me sramu we ayami amasam ne yedi matama ka me nka ho hwe na nso ma ne nti se ba ya obi ntimi nsumu ne yam no nti na ma me osra kwa me mabie ma no amekasa no me gana me tie ani mi wiase me wo no ade e boni bia me se e boni bia no ameye edi me ho asem aba nyina no me ansa na obi susu ntimi nyina nkasa me ne osra kwa me ko di boni we na kroma zo nipa ba ku ni boni obedi boni a woni nkofo na edi eto obi ase osra kwa me tonko ke eto obi ase me tonko cassette na obi me tonko cassette time wa lumba ofra brochire ba ye giska mo akoto car brand new car latest car Benz brand new akoshia na be giska mo no sata na hia me sata na hia me tetina na eton nwum na bandi robo mo no enwuma me meton eyi ano di obedi ye ma was no di obedi sika no ye che de maton mu 5 kura wontimi ton ba ko the whole Ghana obi a me ho na obi afa nwum ekoton lumba nwum those time ebu aba container ne ba mitimi ton one day me charge sika be man pepepe me na dru ba bia me call radio mu no na mitimi ko station bo from kwa yard bet ma enwum na me di free nwum adwuma nim me ni boni bia okroma da ade e boni bia ni wa meye papa na abesa wo ya ni ajo na osi bone na matwe me ho wuye we ya ni o maka ho asem me nkasa na matwe me ho enti mesramo Charles ewu emiya ba mintimi ko tai obi achi mfantia obi da because nya me ma me ba onya me hwe minimo mo ka ba mo ase ya mo ya fasika mo ya fa bibi mo a na Charles na mu kwa so ya de ya boa ya ya boa ya broni menene nyina ho kasa 1 minute kwa da minimo mo so minim so omo enam ba onya asabio onya me nkomodifo se we madam fu bia asema sinti asem kota dachi se wa mete nka kwa se wa mete nka ko ba 15 years mente se wa nka da ye ba na mete nka ti besramu mitimu fan wo mun ko fa bibia me foforo mo da roma na me ni interest bia na me de bidi me ba me de me wasa kwa me no me wo ho no me ma emfiri oba ba ko se me ba wuda form se size obi di bi ye me ba me de enti mesabo mintimi nyasa madaruma binya me pon chopa be ka prekura nko di ba bia minimo mo lawyers minimo bia da be no bi nkasa da abusu apani ni ya da ko ye na hu no na me de me chia no ye cha cha na me chia bi me na abusu apani no enkasa da minimo mo committee minimo mo nkishia da minimo mo nkasa da to obi ma ye di ti mba bia mo ko fase we ba foforo me o ba foforo me dey di banya sika kwa sabio mi hu dia se mi nya boafo bi mfa mwana na enipa mienu o manya asem be ma ewu agya o na mi sika akota ba akwa chi egensi ba ko onye mi nua ba enti misra mo minti minya sa sanga mi ana ka mudi mataba ha me but oba mani obi beta wasu e wo bia boni otusu se mi di fa na chi de mi yenti na me kasa di nya me pa ma chewo minimo hwe
na mentimi nya sa so da because Charles woni wan shame de menye ma no kade me ye bia nka be fi makom na ye amba ono ankasa ni wuo no timada Roma ai Judas me kai me onzo mitie ni program say we de atwam no say oba bontra be kase wankasa yinti me be say wande me kan anwa asem bi omu no se ya kan so obi abo obi a nka no mum ne ka eso okai hu se ibe peja omu din no na me mum na kama abo no nyo no mum na abo me omu bi be dwuma bia no am no mu ya omu nyi omu sikansa no maye adwuma bia no mu ye bia metuo mu ka so omu ye bibia no mu beton a omu ni media no na metuo mu ka bibia no ye bia metuo mu ka na time bia na omu humi na mba ho bia so me bibia me chewa mu santo obegu na be 5 years kwa na me hu ida na me no matiti mu asako no be ye omu be satizo mu ye fam na mpadu na de omu cassette bi me na me ye ho adwuma na me am omu record bi ma me de omu record ma me ko echi omu sa di ko ma obi the same story no ma record ma me ntime ni na gu ho ase na wo nya brucha akotra na ko pan ye wadum na wo nya brucha akotra na se obi ye interview na wo ke kase fa me ho abra wa nza so aka so nya no kure ti nipa be no ma ye adwuma yi anwuma nkofo ye ma me advert nkofo ye wo charge no ya ma no ina nti se obi no efi sa ta me wa ye advert wa ye bibia charge wa ye bibia ma adwuma ma no ya wo tua ne ka no kisa de bia fi bia ko hye ne ma ekoko challenge no mu se woni aso ana se woni aso nti di obi abeka bia wonka nti bidi bia me Nyankopon obi tim be di watam wonnim ade a waka wonnim ho hwe bitimi tie me ho asem bi ti bi me ho asem ne yekan na asem ho asem ne yekan na e mo nwa me yi adwuma enchine ko ye ko a obi a wo Ghana ontu ka anko ye salt factory wonko we about 700 acres 700 acres would jira wa hu eche kuro nti me ti kuro ma pompe empunsuo ade ye nkyene okwa eto be obakwa ni pe wo ho baburo be 600 omutu nkyene nko a nti me nya sky wa ko ni jefo ka si wo lodu nkyene kon nti me nya sky okwa sa adwuma na isi wona ane the factory isi wona ese minyeska di bi toka atremu anka ya de bone se ayi wo Charles Krana ni nyum tubu no se ana ukomu yipa na okeka nsem bebrebe na emse unim anaza odwen se saadi wi emre bi beba ama asem yasi na meti o man osai kwa me amenyu obia me free ayi kumase matan kwada so ma ye madwuma Nyankopɔn ma bepie nkran ma ye nwuma bebrebe ma bebie radio no nkofo tie na meti o man mu na se ayifo ayi o man na base o mbese o mu nyamboja esi hospitals no ya no ma short moja ndi wo radio wo TV fa boy na enya bi mese mate ehun ka yina mefa esa mi di me media ane ayi mi space ayi chese obi wa kwa na omu ba ebi wa chese ka bebo ho kra no enya ka ketwa ndi me de bebo na nse ya me kai se ayi sister bia na me koye record no London na me tere nchen ne ba abesra no Ghana na opia akoto adio na ka abo no nyina mabubu odako ayi 37 mianam ko tan nchen ya obuko operate no muso mu hiamboja 2 ese moja 2 years standby na omu suso mu nkofo yina wa abrochi na me yeko yepe bia yenya bia me stress omu de humfa mai na sa after we no ye betwi bia mo anse yepe bia na twi bia mo na me rekora ho
nza me ti o me me se Nyankopon adom media me kasa nipa beti na me mfa me media mmoa na nyina moja anything can happen so bibi yare na ebusa asade ne pa na oni ni moja anya pe na hwe bi nya na be hu pin ne wo ade mi ni mo ani o me nko bo asade wi keke o se kwa me life ba djuma mi cheze me hu amahwe de nyina na ade we nipa ba ko pe abia no e de se ma djuma nyina o de se mi mani mo njam ni bibia se mi ye okotu se ede bo se ede bi o mi ni ma de kro o mo ke kana mi tie bi mi ni mba bi kro fi membe si so deporto me ba Ghana na me ka ho bi me start Pentecost na me ko preach ye na de me gidi ko mu ye ntutu so dudu na me de me gidi se wo de ma wo be nya hu nshira fa be so me hwese me awurade me hwie esro nshira mu so me gidi ye nyina no ti me sense me start deportita me start sabe kwa so nyina me tua me tight me gidi a me wo nyina no afede ya tanya de ze yes me na moja di me ko ye boso akura towa na eza ka me fro mine se mo matwi moja na di boso me buagu galon man se me buagu egrawom na obi interesting ti o kana basa ba na matwa so ti me se Ghana fo me gani pa bonani na ka me su ni pa no obi e bi pi obi afia nko mehu misu mesramo ade eboni bia no ameti maye minim se eboni pa na me ye tia me ho bi nya me poma chopa minya ni pa bodini na minti minya sada ti mesramo me dama se pa